uchapter 9 verse lesithathu kuya kwelesikhombisa. Hallelujah. My God. Ncwadi kaSamueli wesibili sahluko sesishiyagalombili lunye sifunde ivesi lesithathu. Nkosi yayisithi akusekho endlini kaSawuli noyedwa engamenzela umusa kaNkulunkulu na. Siba wathi enkosini, Jonathan usenendodana elunyonga ngezinyanga. Inkosi yami. Verse 4. My God. Yathi inkosi kuye, iphi na? Siba wathi enkosini, phela isendlini kaMakiri indodana ka-Amiyeli elidebari. My God. Verse 5. Inkosi uDavide yayisithuma yamlanda endlini kaMakiri indodana ka-Amiyeli waseLodebari. Yeah, Lord. Verse 6. Mefiboshethi indodana kaJonathan kaSawuli wafika kuDavide. My God. Wawa ngobuso wakhuleka. Davide wathi, Mefiboshethi wathi, nansi inceke yakho. Verse 7. Davide wayesethi kuye, ungesabi ngokuba impela ngiyawukwenzela umusa ngenxa kaJonathan uyihlo. Ngikubuyisele lonke izwe likayihlo Sawuli, udle njalo etafuleni lami. Baba wethu ongcwele, liphilile izwi lakho. Nkulunkulu wethu onamandla onke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngalo uNkulunkulu wethu onamandla onke wadala izulu, wadala umhlaba, wadala ongekho, kwaba khona emhlabeni. uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu onamandla, uNkulunkulu wethu ongcwele, liphuma izwi lakho libuye lilambathe empilweni zethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Khuluma ngalo ngomgcono wakho ophakamileyo kulesi sikhathi, kube ngathi uyaqala. uNkulunkulu wethu ongcwele, Baba, sithulisa ukuxokozela konke okukhona, sithulisa yonke imimoya yesitha, sithulisa isifongo, sithulisa amadimoni right now egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uyakhulunywa uNkulunkulu wethu onamandla onke, Baba, njengenduzela ilangazabela amanzi kanjalo umoya wethu ulangazabela ukukhuluma kwezwi lakho kulesi sikhathi. Baba, malikhulume izwi lakho empilweni zethu, ledume kuwo. uNkulunkulu wethu ongcwele, likhafule iy'fungo apho, lilungise umehlo, lilungise indlela, lilungise inyapho phezu kwey'mpilo zethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. UNkulunkulu ophakemeyo, unguJehova wamandla. uNkulunkulu wethu ongcwele, udumo lonke silunikela kuwe in Jesus' mighty name. Amen. Babili abantu, unomuntu ohambe kahle, unomuntu owenze kahle wakwenza konke, unomuntu owenze konke uJehova kubekile phambi kwakhe, unomuntu owenze konke uJehova kukhulumile, kunomuntu ogcine zonke izimiso zikaJehova, kunomuntu olilandelile walenza waligcina izwi likaJehova. Khona umuntu wesibili ongazange nakancane enze kahle, ukhona nomuntu owashaya indiva, ukhona umuntu owadelela, lakhulunywa walamenyeza empilweni yakhe, wavala izindlebe zakhe. Khona umuntu owalihleka, wahlekisa isisulu, izwi likhulunywa phezu kwempilo yakhe. Khona umuntu ongenzanga kahle, uJehova wakhuluma kuyena wamvezela ukuba lana zange wenze kahle, kodwa noma kunjalo engenzanga kahle uJehova wamhambela. Naba
abantu ababona sengathi kungenzi kahle kwabo ikona okubenzela izinto zihambe kahle kodwa namhlanje qonda kunjalo ungazange wakhuluma kahle kunabantu abangazange baqondisa ulwimi my God. kodwa uJehova waba nomusa kunabantu abashaya indiva izwi likaJehova ekhulumile My God. babili abantu Yeah. khona wenze kahle My God. khona igcinile zonke izimiso zikaJehova kodwa kukho kuhla kubonile namhlanje uyamangala lo muntu ukuba ngoba Jehova ngikwenzile konke okwezwi lakho ngilalela izwi lakho njalo uma ukhuluma Jehova bekulalela ngilenze kodwa ngibona okuhle empilweni yami azikho izinto engingazikhomba kodwa namhlanje ake ubheke ubone umehluko ongaka kunabantu ababenikeza indawo yaze yanikezwa igama kwathiwa yilodiba indawo kakulahlwa kuya abantu ababonakala bengenamsebenzi walutho phambi kwemehla abantu indawo yosizi indawo yogwadule indawo bekulahlwa kuya abantu indawo yaselodiba nansi indodana kaJonathan yayithola abazalwane kungekho kube kwenzileyo yazithola nayo isisendaweni yaselodiba hlobo walendodana uMefiboshethi indodana kaJonathan kwasesizalweni sayo kwakunezinkathi zezimpi ngoba izimpi ziba khona kulungisa indaba kaJehova kodwa bese kuba nabantu abalimalayo endleleni kungekho kubi abakwenzileyo Mefiboshethi uyayithola esesendaweni yaselodiba le ndawo yaselodiba kuthiwa yindawo lapho lingekho khona nezwi ilodiba yindawo lapho kungekho khona nokwaluswa ilodiba yindawo lapho babelahlwa khona abantu bazibonele lalingekho izwi elikhulunywayo bona there was no word of hope ekhulunywa phezulu abantu abasendaweni yaselodiba Juma ifishane bazalwane My God. uJehova uzolanda labantu akade sebengenalo ithemba ade bezibona belahliwe uJehova uzobalanda labo bantu njengoba enza uDavide ebuza ukuthi ukhona yini endlini kaJonathani uJehova angamenzela umusa abangezanga kahle Jehova kodwa ngiyasibona isandla sakho singenzela umusa usuku nemini My God. ayangezanga kahle baba kuningi ukhuluma nami ungitshela izinto kodwa ngezanga kahle baba namhlanje ngizobonga lobuso ngenzele wona abuzongilanda ngiphelele yithemba ngifile nasemoyeni abanye besibili laba uJehova zobalanda abantu esihamba nabo kodwa imoya wabo usele elodiba spiritually labantu abasekho they are dead kodwa namhlanje uJehova ngalelizwi uzolanda laba bantu uJehova uzobahambela abangasayizwa lento umlilo sucishile uJehova ukhuluma noDavide uthi ukhona yini engamenzela umusa awunyaka usiyophela abazalwane uJehova uyabuza uthi ukhona yini engamenzela umusa awu izinto azenzekanga kahle kodwa uJehova uthi ukhona yini bazalwane angamenzela umusa endlini kaJonathani impela bengimlalela uJehova ngihamba naye ngikhuleka ngizile ukudla kodwa zange ngimuzwe uJehova ehamba nami endleleni namazwi ami belimaza abanye abantu kodwa namhlanje uthi uJehova uzolanda labo bantu elinye icebana labantu lingena kunena
abayithola besendaweni in a place of lack. Labo bantu baselodibar impela amandla kwezizinto banawo kodwa izinto azenzeki. Hayi umuntu uselodibar impela izinto nazo kodwa kwenzeki lutho. Ufanele kuphi elodibar? My Heavenly Father. Khona ibazalwane uJob angabenzela umusa izinto obukhala ngazo namhlanje. Ukhona yini uJehova angamhambela ekuvuse ekufeni? Ukhona yini uJehova angamhambela bazalwane? Ukhona yini bazalwane uJehova angamhambela athithe umndeni wakhe? Khona yini okhala ngakho kuJehova? Ukhona yini uJehova afuna kwenzele bona namhlanje uthi ngomusa wakhe uzolanda abangabakhe abaphakamisa izandla? Labo uJehova adinga bamenzele umusa bame ngenyawo. Labo uJehova azobahambela. Uyazi la ulahlele khona, uyazi la udukelele khona noJehova, uyazi la nilahlele khona. Namhlanje uthi uJehova uzokulanda khona. My God, engabuselodibar uzokulanda khona uJehova. Umoya wakho ulahlekile awusamazi uJehova ehamba nawe kodwa namhlanje uzokwenzela umusa uJehova. Uyasibona nalesifo besikuhlasela. Hawu uJehova uqobele sona. Hawu umusa kaJehova namhlanje ukuhambele nalabo uswele khona uJehova ukuhambele. Nanku umusa kaJehova usalele sonke. Nanku umusa kaJehova apostoli sinikezele kwena apostoli egameni likaJesu Kristu. Amen.